waktunya. Waduh, banjir aduh. Lah teman-teman kita pada kemana nih ya, ondel-ondel ya. Main hujan-hujanan ya nih ya tuh kan. Tuh pohonnya tuh pada kebasahan tuh karena air hujan tuh. Anginnya juga tuh sepoi. Waduh, kaki kita nih kita main becek-becekan nih. Aduh seru, mantap, cakep. Waduh, kita sadang nih hujan nih. Waduh, kita kemana lagi nih cuy. Wow, aduh seru, mantap, seru. Aduh ya asik, waduh hujan, waduh dekat saung, waduh banjir kita datang. Nah, nih di sini nih enak nih kita goyang-goyang nih. Aduh di sebelah saung, kita aduh, rambut kita nih kepentok lagi nih. Aduh, gimana ceritanya nih ya? Supaya kita bisa ngaum no. Aduh, terpilak nih kepala kita nih jadinya. Aduh, kita mundur mundur gimana caranya sih? Aduh, asik lah, atau bisa lah. Nih coba nih, kita panggil lagi nih. Nah, gini nih kali bisa nih kita nih. Nih coba nih. Nih, sama cepat kan. Ya bener juga lah, nyangkut juga nih pala kita di sana. Ya. Mantep dah, aduh. Jadi rebuhan mari kita, aduh. Nggak pilek kepala kita jadinya nih. Kalau kehujanan mah, aduh, asik. Kita mandi hujan-hujanan di sana. Ya, mantep dah, aduh. Kita sambil rebuhan ini ya. Malah kita tiduran, ketiduran jadinya nih.